My Orlando Pirates lineup ke bafethu against iDurban City. Nami bafethu it's what I think ukuthi mhlambe can work for Pirates bafethu. It doesn't mean ukuthi sekujikelele bafethu ukuthi nje sekuwumina bafethu. Ngiyazi ukuthi bakhona abazogxeka bathi hayi ngeke bafethu mhlambe kukhona la kushoda khona. But mina bafethu bengizoyibeka kanjena bafethu. Bengizobeka yena uChina laphana bafethu epalini. Vele njengamanje bafethu uChina is the best goalkeeper in the country. And i-award bafethu ikhona to prove that yabo, to prove that even nakwi-first game futhi bafethu uqhubekela ayigcine khona Mr clean sheet as usual. Ka-right back bafethu ngifake yena uSibilibili laphana. Vele ayikho bafethu i-reason ukuthi sesithi senza ushintsho. uSibilibili bafethu usenza kahle kakhulu laphana. Ngizofaka yena nje nami lapha ku-right back bafethu. Then la esisweni hayibo kuma-center kuma-center back bafethu faka uSiyema laphana bafethu. Bengizomdlalisa noChabatsane mina bafethu laphana. uSiyema ngeke ngithi ukumphumuza kancane bafethu uSibisi. Ngoba vele yena is still a crucial player bafethu for us uSibisi, but yabona lento ukuthi athi umdlali engabanga ne-good game bafethu kwigame edlule aphinde futhi afakwe, because uma esephinde engabe futhi ne-good game uyabona kuba inkinga kakhulu bafethu. Lo mfana akakayinikwe nayo i-chance lo mfana uChabatsane. Ngikhona into engifuna ukuyibona laphana, because ngethomthetho bafethu uSibisi bekumele ukuthi ukhompyutha noSiyema kahle even vele for i-position, because bobabili bama-right center back. Lo mfana uChabatsane uyi-left center back. Yena umuntu ekumele akhompyuthe naye kakhulu uZulu bafethu, ngoba bona bowu-2 bakhahlela ngazi inyawo zaka-left. Base laphana bafethu kwi-left back ngifaka yena uNdaba bafethu. uNdaba ikhona into asinika yona. uHoto ke bafethu siyazi vele ukuthi uHoto naye usemdala bafethu, akuseyena umuntu esingothi every game bafethu kusamele simfukuzise njengoba ehlezi efukuza nje bafethu. Kufuneka akwazi ukuthi akayithole i-chance yokuthi naye athi ukuresta. So uNdaba laphana, and uNdaba bafethu khona into asi-offerisha yona uma siya phambili yabona. Is very precise in terms of ama-cross akhe nangendlela akwazi ukudlala ngayo. Kuyasho ukuthi usasemncane bafethu. Ziningi izinto naye asakwazi ukuthi a-excel kuzona. Laphana esiswini bafethu bekuzodlalisa uNduli laphana, mina ngimdlalise noMbatha. uMgqilazi ke vele bafethu enze lezi zinto zakhe ahlezi egqilaza ngazo. uMbatha ngimnika i-free roll laphana ukuthi akwazi ukuthi ayi-operate la midfield, ukuthi ashaye mhlawumbe u-box to box, while uNduli ethi noma egada bafethu abegada ebebheke ngemumva. And lokho ngabe ngikwenzela ukuthi bafethu ngoba vele laphana emumva sifake futhi yabona, uma sifaka vele umfana omncane nawo uChabatsane kuhle ukuthi siphinde siyi-protect futhi i-defense bafethu, just ukuthi nayo i-pressure ingabikho kuyena bafethu yonke. u-Apolisi ke bafethu siyamazi ukuthi uyi-winger, but I feel like it's time bafethu u-Apolisi ukuthi sike simteste laphana kwi-number 10 bafethu. Khona into engibona ukuthi mina u-Apolisi angayenza bafethu laphana uma singasimnika i-number 10 njengoba noRele senza, because uRele naye bafethu samdonsa esayidini wangena lapha kwi-number 10 wafitha khaxa. And u-Apolisi njengamanje bafethu indlela ibhola akwazi ukuthi alicontrole ngayo iningi bafethu into esingayithola laphana. Laphana ke kwi-left ke wing bafethu ngifake yena uMoremi ke vele bafethu. uMoremi angidingi i-reason bafethu ukuthi ngize ngichaze kakhulu. And naye futhi uMoremi omunye umuntu engithandayo bafethu ukuthi ngeke ngimbone operator lapha kuleya number 10 position, ngoba banakho ukuthi baswipe. Ikhona into akangenzele yona laphana bafethu ngiyibone. Laphana bafethu kwi-right winger bengizomfaka bafethu mina uKhothetsile bafethu. Bengizomfaka uKhothetsile. Lo mfana bafethu impressile kwigame yokuqala and iya-rewardwa bafethu into enjenganaliyana. Akanikwe uma ukuthi mhlawumbe igame iyamhlula kusengaphuma, but nje bafethu akayinikwe i-chance. Uyabona with i-experience le oNduli oMbatha oSibilibili ngeke kuze ibe kuyena futhi kakhulu bafethu i-pressure. And ngifuna ukuthi ngike ngimbone ukuthi angadlala kanjani bafethu noMbuthuma laphana estrikeni, ngoba mina still bafethu uMbuthuma njengoba uPeterson ngingakamboni bafethu. Njengamanje uMbuthuma kumina is still our best striker bafethu nje going forward. And ngiyakholelwa ekutheni even nakule season bafethu he will outshine izinto azenzile la season. Lo mfana nje udinga i-patience bafethu, nokuthi ucoach naye alokhu emguide bafethu, emkhulisa ukuze akwazi ukuthi abe yilento esiyifunayo bafethu laphana. Wena-ke wena ngokwakho bafethu ubungasibeka kanjani bafethu lona? Mina this is my opinion bafethu. Nje uma ukuthi ngampela sifuna ukuthi inqume le-Durban City simprove nanoncanyana wrong bafethu ukuthi we are not just a name but nje we are an institution.